Ka Nongkseh Sports Social and Cultural Club Kalara yakana mladu hak lempung kai Katway All India Chief Minister Goal Club International Football Tournament. Adin bala Pylliem yak BSF Jalandhar da iwelanot hak jing kun final kabala long hak Jorthang South Sikkim mentak sngi palai yakani ka goal kanong kse kala thep da okin sai bor luit haka sanpui minute kanong kse kala yo yaka song pisa ka atpolak tingka hak jing kun menchua kanong kse kala jom persya yaka Himalayan Gangtok ala iwe ka Pylliem ru yaka Eastern Railway da iwelanot bat kala penbam South Golanot persya yaka NEROCA FC. Hak jing kun yaka semi-final kala Pylliem yaka Red Panda bat menta kasngi kala Pylliem da iwe na not yaka BSF Jalandhar bat ra yaka nam ladu. Senilai